Chéri, Ouais. baby, yon fwa ale vin ranger fwa pou mwen. E nou bon chéri, mba kon ranger ba sa. Chéri, Chéri. Ya be. chéri fè chaleur, pou ki sa yon ou pa ranger vis la ki gate nan ventilateur la? Ah be pou kon ba boss elektrik chéri pou ati moun sa pou manger ba pou men. E nou boss men. Bon, chéri, nan male nan pwe. Apo ale le bout moun sa sou fè tout sa mè tout fè wade. An fon ale, ranger ni miye an nou, an tak ala ta pou son fou telman fè nou an. Chéri, an yon liye. Oh, an yon ba. Pa di moun ranger fwa tou. Oui, tout bel ranger. So, vazin te pa et la, mde wè, mde ti ranger sa ou pou mwen, mde wè sa avèk de kondisyon. Sauf ke, m fè yon gato pou li ou bien m fè seks seman avèl. Mda se konti de pou mwen nan gato? Ou pa konen m kon fè gato, chè?